Rorch Ami, Dirts Arbugo Andy, Shib Hal Nujar Bugeb. Hello, my name is Andy. How are you? Let's talk about the Avar language. Avar Mats. The Avar language is a Northeast Caucasian language spoken primarily in Dagestan in Russia by over 1 million people. It belongs to the Avar Andic subgroup and uses a modified Cyrillic script, though it historically had an Arabic-based alphabet. Avar is known for its complex phonetics, including ejective consonants and rich agglutinative grammar, with extensive case systems. Despite Russian influence, Avar remains a vital mother tongue used in media, literature, and education in its homeland. The Avar people are the largest ethnic group in Dagestan, renowned for their warrior traditions and historic resistance against empires, including the Persians, Ottomans, and Russians. Their culture blends Caucasian Highland customs with Sunni Islam, which shapes their festivals, music like the Zurna and Dol, and epic poetry. Traditional Avar society is clan-based, with strong codes of honor and hospitality, famous for rug weaving, silver craftsmanship, and mountaineering skills. The Avars maintain a proud identity despite modernization. In the next part, let's listen to the beautiful sounds of their language. The Universal Declaration of Human Rights. Киналгу Адам Харула Эркеналва Қадру Яллува Ихтияразул Рақал Рашадалшун Хези Ақлуги Яхна Мускитлун Ругу Хез Цуцаздехун Вацлияллу Рухалахвадзе Кола Numbers. Цу Киго Лабго Унқго Шуго Антлго Антлго Митлго Ичго Анцго. Greetings and phrases. Лик Вусаров Лик Юсарай Салам Радал Лик Лик Аб Қасимех Сорду Лик Мун Кинавугев Мун Кинан Игей Нуш Кин Ругел Тун Лик Уго Мун Рихич Эс Эмир Мех Буго Туда Цар Шип Дида Цар Буго Тун Киса Тун Вуго Лик Уго Лай Қой Хабизе Туда Авар Мац Лалиш Эчо Баркала Тур Халахли Дида Бичана Дида Бичинчо Тасалюха Талатлейгин Димун Отлула Димун Йотлула. Vocabulary. Дун Туца Хев Хей Хеб Ниж Туца Хез Хаб Доб Ханиб Хениб Эмен Эбел Кудадада Коду Эбел Вац Яц Вас Яс Адамал Бихин Чужу Адам Худул Малларукан Ор Муалим Цалдукан Бер Ин Нудо Кал Цабзу Бетер Рас Умер Кер Хетэ Цэ Кету Булун Ака Чакабе Чу Унк Ханчи Хинч Шуа Тэ Хэр Гуту Тамах Пик Баараб Цахилаб Тохилаб Урчинаб Хахаб Чэйраб Цар Ко Сурду Сон Бак Моц Цваби Ца Лим Хава Рат Зоб Рашад Меир Рух Куяб Битараб Ва Нага Шай Гурилу Херлараб Цияб Локанав. Sample text. Хориги Бакги Дабадулел Рукана Шивас Жив Бишунгу Куатавогин Чезабулагу Нух Лулав Вихараб Мехал Жив Вукарав Цвехун Ун Жиндергу Шинелалда Гор Ухун
Хэл разиллана шивт отсве вук аниге сафарчияста ритэл бақизе бишунго қуа таплун рикени бук ана тинги хурит олабго қуа тал таллун пуизе луана амма хеп цикун ва анаан нухлул хури цикуне бук ана жингерго пальто қвак изабуна сверу қва ахиралда хуриал хеса хеп бақизет амоле бук ана тинги бақ канлизе луана ва цо заман алласан ян хинлараб нухлу лас жиндерго пальто баққана эдин лидал северия хуриал лазе кола ан хеп бақ бук ана киязаго хортлоб қувата. The parable of the prodigal son. Цопуланав чие сулук онуго кигоас. Хитина васас инсуда авун буго. Дур ирсалул жинди колебут атлейлан. Инсуца емехас киуго васасе ирсбитлун буго. Чанго qoyldасан хитина вас жиндирго бут аги босун вақхун онуго рик адаб улкаялди. Доа хев цақ пучго саяққо хвадунуго. Кодобук аншинаб арацки хвезавун буго. Хесуқа киднавго арацлу араб заман алда. Доб улкаялда кутакавра қивтибит умбуго. Хаваски кутакалда язиқлунуго. Ахирги доб улкаялу цочияста цеве халт изитлугунуго. Доски хев болонал хихизе алахалдувит унуго. Болона зибази тлураб коин кванан аги чехц эзавизе харакат бақулибук умуго хес. Ама хеб гитсин бичалибук унечу. Ақвал дивачун хес пикру хавун буго. Дир инсул қавулки амер руго гури халт ухави. Унгит ок абчед буго хезу. Дун хани вақ уцухоли буго. Вақхун дирго инсуда аскови ина ва хеста абила. Аллах аста цебеги дуда цебеги дир мунах кана дир эмин. Ток ав дур васлун рикине мустахиқ ав хечудун. Дур халт уқарлун восе. Вақхун онуго хев жиндирго инсуқе. Рик адасанго вихунуго инсуда хевачунев. Хеста гулхунуго эмин. Векерун дандиги ун горбода қалбан қочарунуго. Васа систа абун буго. Аллах аста цебеги дуда цебеги дир мунах кана. Ток ав дур васлун рикине мустахиқ ав хечудун. Инсуцен абуни жиндирго рахт ателазда абун буго. Бишунго лик аврет элбосун рач ахихко. Ва хастат адрете. Хасул кишида баргачкихе. Хат азда хиталгирете. Мачадали хихера бечеги қое. Рох халилт утклези ботлун буген. Шайгурулу хав дирвас хунук ана. Ханжи чагулунуго. Хав вилунт аунук ана. Ханжи ватунуго. Кутакаб рохил ихтилат хабизи байбихун буго хез. Хевчи ясул кудие вас хури вук унуго хемехал. Роқове вачунаго хестараун руго кочолги турдулги бақмал. Аскове ахун цорахт ателаста хиқун буго хез. Хаслу маъна шибилан. Дур ватс вачун вугин хев сах саламат ватиелдаса вохун дур инсуца мачадасли хихера бечеги қойзабунин бицун буго. Хесут симбақун буго. Роқове жани вислухини қабул суларуго вук унуго. Қвативи вачун хеси еслик абицинет лухунуго эмен. Инсуе жавабасли хес абун буго. Хал шинал соназ хале дуе лақли хабуле вуго дун. Дутса қвараб хучтаса таричуго. Дутса дие цобурут цинклечу. Ахун худуза бигун кванахи қейхабизе. Амма дурбук арабечелиги қахбабазда цадах кванахи қонлу изабун вачарав хавдурвасаси дутса мачадасли хихераб бече қойзабун буго. Инсуца хеста абун буго. Я дирвас мункитаго дида цадақ буго. Киннабго дирбугебшинабги дур буго. Амма нислеца рох халил бертин той хабизи кола хавдурвац хунукун. Ханжи чагулунугелу. Вилунт аънукун ханжи ватунугелу.